Şep qanchadan keyin qo'chqor bor? Assalomu alaykum. 25'ten tegizel ha? Bu 30 ming so'm, bu var 25'ten ha. Berбеген seni varız qaysi qancha bo'lib qoldi? Eng patologi. Narxi var 24 dan eko ha? Bu-chi? Sıralgan joq ha? Tishlar qanday? Qo'zi. Cho'ten qo'zi u. Şep qancha ekan bununuz? 25 so'rayotsa, tishi qanday dedingiz? 2 tish ha? Berбеген sanangiz. 21 ga berbedingiz ha? Şep qancha ekan bu qo'chqor boringiz? 19 dan ha? Tishlari qanday? Qo'zi var ha? Berilbegen sanasi qanday bo'lib qoldi? 17 dan bergen jo'qsa. Şep qanchadan keyin qo'chqor boringiz? Qo'chqor bormi? Ha, sovuqlar va. Qo'chqor bor ha? Qanchadan keyin boringiz? 16 dan ha? Tishlari qanday? Bu qo'zi qo'chqor, Qo'zi qo'chqor bor ha, 4 ta. Qanchadan berilbedi? 15 dan berilgan jo'q ha? Senki ukam? 14,5. Sovuq bu? Tishi qanday? Qo'zi tishi. Qanchaga berbeding? 13.500 ga berbeding ha? 14 bo'lsa bergi deysiz. Şep qanchadan keyin sovuqlar? 18,5 dan tegizbe. Optomga o'zi tanlamay qol. Optomga, tishlar qanday bordi? O'rta yoshlari. Berilbegen seni borichi? 17 dan berilgan jo'qsiz ha? Qancha bosh bor bu yerda akam? 10 bosh qoldi. Qanchadan satdingiz? Semizlerin 20 dan sattыңыздар. Avardilar o'rta yosh bo'cha. Qanchadan keyin bu qo'zi var ukam? 15-16 dan ha? Tishlari qanday? Barlar qo'zi o'xshaydi ha? Qo'zi qo'chqor bor. Berilbegen seni var qanday bo'lib qoldi? Surallega qanchadan satdasыңар? Satildimi? Javoshcha satmadыңар u. 15 mingdan sattыңыздар ha? Biröyle sattыңыз ba? Az 15 mingga satılgan qo'chqor naraqda turadi ekan, az baramiz janına. Sovuq shu sovuq 15 ga satılıp tur tuğanlar. Уже baylab ketib жатат. Aqcha eseptayt at, hozir eseptayt. Shep jo'q, qo'yla. Shep qancha ekan buningіз? 16 kemi var ha? Tishi qanday? Qo'zi sovuqlar ha? Qo'zi sovuq ha? Qanchaga berilbedi? 14,5 ga bergen jo'qsiz ha? Shep qanchadan keyin? Sizdanmi shep? Ha, bizden. Qancha bu yerda? 5 bosh o'xshaydi ha? 5 bosh. Qanchadan keyin bu varsiz? 20 dan, o qo'zlar 18 dan. 20 dan 18 dan ha? Narxlarchi? Narxlar Bo'liq ha? Berilbegen seni var qanday bo'lib qoldi bu var? 17 dan suradim da boshqa. Urg'ach qo'zi varda. Bu yerda qancha urg'ach, qancha erkak? 4 urg'ach. 4 urg'ach, 2 erkak ha? Yo'q, narxi biri 2 tish qo'y. Erkagi yo'q qo'y. Urg'ach var ha? Urg'ach. Sovuq qo'ylar. Shep qanchadan keyin? Qanchadan keyin bu varsiz? Bular 25 dan kam var. 25 dan keyin var ha? Tishlari qanday? 2 tish, 4 tish sovuq qo'ylar ha? Berilbegen seni var, patologi qancha bo'ldi? 50'lik diye hazırla aldım. Hazırla aldыңыздар. Satmadыңыздар уже. Satıyla yem Em satadasızlar ha? Qancha bosh bor bu yerda? 7 baş var. 7 bosh bor ha? Qanchadan keyin shep, brat? 16 dan 22 dan ha? Ayg'ir. Halit mayr tut. Yaman sakrab. Qancha qaldingiz buni aka? 15 ming so'm. 15 ming so'm qoldi. Shep bor qanday bo'lib qoladi? Bu riyatna? Qo'zlar. Qo'zi var qanchadan? Qo'zlar 16 dan. 16 dan ha? Qo'ylar-chi? Qo'ylar 22 dan 26 gacha. 22 dan 26 gacha ha? Qo'ylarning qancha tishi? 2 tish, 4 tish. 2 tishdan 6 tishgacha ha? Qancha bosh bor bu yerda? 40 bosh. 40 bosh ha? Qancha urg'ach, qancha erkak? Bardi urg'ach. Bardi urg'ach ha? 40 bosh ekan tuğanlar. Qanchadan satdinglar tuğan? Har qanday ketdi aka. Eng patoloq. 15 dan. Aha, 15. Eng
Eң aldı 24 ke ketdi koydan. 24-кө кетти. Берилбеген сене бар болдубу? Мындай Bilbegender жок. болгон жок, а? Сураган баасын алып кетип атат. Сураган баасын алып кетип атат, э? Канчадан экен таксыр бу Мына барыңыз? ургач козлар таксыр Аха. 14төн беребиз. 14төн бересиздер, э? Мына койлар 20 миңден кызыл койлар таксыр. Аха. Мына экичтери бар. Булар канчадан? Булар 20 миңден, булар Аха. 14 миңден ургач козлар таксыр. Аха. Бу жакта кочконлор бар. Бияктагы? О, Булар 13.500 сомдон ургач эркек аралаш. аха. 13 миңден кылып беребиз. 13 миңден, э? Баары эле козу кочкор бар, э? Кочконлор ургач аралаш. Канчадан берилбей атат, аке? Сиз бербеген сене барыңыз кандай Оптун сода боло элек таксыр. Боло элек, э? Ошондо канчадан канчага чейин болуп калат бияк менен биякты кошкондо? Бул жакты 13,5 козлары 14,5-15ке чейин, Аха, 13. койлору 18ден 20 миңге чейин. 13төн 20га чейин экен, 20 да? чейин, ооба. А буларды деле кошкон, да? Ошондой буларга баасы жеңил эле, 12,5 миң сомдон. 12,5 миң. 13 миңге чейин. 13 миң, а? Кочконлор, бага турган кочконлор. Энчиге аябай кандай сонун болгудай экен. Канча баш бар бу жерде? Баягы 30 башпы, 35 баш бар. Общий, а? Общий, Нияк менен Жок, кошуп козлар 35 Ага. баш. Койдан бир 10 баш бар. 10 баш бар, э? Айынан айткандай канчадан сатып атасыздар туган? Таксыр? Оны койлор көрдүңүз го, мына ады белбей, ошолду 19 миңден бердик. 19дан бердиңер, э? 3 баш кой, Аха. 14 миңден монда колдарды 2 баш коз бердик. Бир 10 чакты саттыңыздар окшойт, а келгенден бери? 50 баш кетти. 50 баш, э? сатылды. Канчадан канчага чейин кетишти ошондо 50 баш? Алды койлор жакшы, сот койлор 27 миңден кетти. 27 миң. Эң удайычы? 12 миң болду. 12 миңден Козлор, кетти, Канчадан кен аба бу барыңыз? 22ден тегизби? Мындай айтканда оптон ба экен да? Бир аз кеми бар, э? Тиштери кандай болуп калат? 6 тиш, 8 тиш, э? Канчадан саттыңыздар? Эң патологу. 21-22ден саттыңыздар, э? Канча баш саттыңыздар ошондо? 5-6 сатылды, э? Бу жерде канча баш бар? 13 баш бар, э? О сыртындагы бар да сизге караштуу да, э? Жакшы. Шап канчадан кен буларыңыз? Канчадан канчага чейин? 18ден 20га чейин, э? Тиштери кандай болуп калат? Şişektir. Кандай? Şişek iki tiştir. 2 тиштер, э? Канча баш бар бу жерде, аке? 17 баш, э? Канчадан саттыңыздар эң патологу? Каталогу бу жерде. Сатылгандар эң патологу канча баш? Сен канча сат айтып койсоң эми. Бүлүлө турду, айтпайсың. Канча сат? 20дан сатылды. 15тен сат. 12, 13, 15, 20га чейин экен да? Жакшы. Канча баш саттыңыздар, аке? Көп эле саттыңыздар окшойт. Оны көп сат. 10 чакты сатылды окшойт, а? Общий. Çatak çukkal. Канчадан кен шеп бар? Сизден ба, аке? Канчадан кен? 15тен, э? Тиштери кандай? 6 тишпи? Орто тиштер, э? Жакшы. Hadi. Канчадан дедиңиз баасын? 15тен, э? Шеп канчадан кен бу сыртындагы бары? 35тен тегиз оптон го, э? Канча баш бар бу жерде, аке? 6 баш, э? Канча тиштер бар? 2 тиш, 4 тиштер, э? Канча баш саттыңыздар, аке? 4-5. Канчадан саттыңыздар? 30дан 40ка чейин, э? Андан дагы барбы башка же ушу бар эле? Бу жагы дагы бар экен. Туугандар кирип барабычы. Канчадан буларыңыз, шеп? 25тен. 25тен оптомго, э? Тиштери кандай болуп калат булардын? Берди эле ошо алды. 2 тиштен баштап 6 тишке чейин. 2 тиштен 6 тишке чейин, э? Канча баш бар бу коронун ичинде? Короодо канча баш бар? Даниел. 15 окшойт, а? 15 экен. 15 баш, э? Булар деле ошондой эле сатылды, э? Шеп канчадан кен буларыңыз? Койлорбу? Аха. Койлор 20 миңден кем бар оптун бар. Оптомго 20 миңден кеми бар, э? Тиштери кандай? Эң картаңы 8, 2 тиш 4 8. 2ден 8 тишке чейин, э? Канча баш бар бу жерде? Бу жерде 25 да бар. 25 баш, э? Канчадан саттыңыздар эң алдын? Эң алдын 25 сат. 25тен саттыңыздар, э? Арканы
17'den 25'e çeyin ekan da. Bazarınız versin anda akam.